bisi ketal faidrop siku haifana Japano khe duita got na ngai thangka miabo bangla faimani ajago 7.6 magnitude tini khe Japano kotorma airplane kaisa wana masingcha kai accident engkha hingke belai kheno wana masingcha mo new year hai ke bisi ketal faidrop siku Japano khe kotorma hayung gonangai pir sajak got na ngai thangka miabai tini Japani capital city Tokyo ni Koreeda airport ni runway ono te kaisa plane bai thutayei kotor makhe accident ngai thangka plane birna nai tongpru te kaisa plane o phai thutairi phakya Oma dikhe accident nungmani bagai kaini plane no crash ngai hor rok sungbai nosto ngai thangbai kya जों साइमांका कक्तमनि बिसिंतै जे अ प्लेन क्राश मा जागाओ 379 जन borok tongo amono rescue khlaibai kya haipano 5 jon hingake langma soka hanai sung कक्तमनि बिसिंतै जों साइमांका अ प्लेन क्राश ngai hor sungmani amono fire service ro अ प्लेन क्राश sungmano hor botharani belai khe kosto nangkha tai jorabo belai khe nangsuka hanai जों कक्तमनि बिसिंतै सावै मांखा जों खोनाका अ प्लेन चालक tongnai pilot je crash ngai rekha kai plane bo buthangma logi no khari thangka hayungo bo tabo kwbangma koktoma jagao no omo rwjagui tongo norok nugui mankhana o jagao plane belai khe kirima singsa kai khamui tongjak Japani kaisa TV channel o phunukjaka puilao accident ongui khamui phaimani plane ni runway haike lamao ekdom kirima singsa kai khamui choliwui phaimani hokol dumsawi o accident ongmani pore plane hawono klai thangka paiui o gotna ongmani pore no airport ni je rescue team tongnero borok hor muthangnani bagui thanglaikia je o plane klaijak jagao amoni pore borok butharma bayang mani bagui fire service haike hor butharnai bodollo side theke 70 ta sung nangka hanei koktomani bisingti chung saimangkha NSK TP ni koktomani mote hingake plane JLA flight 16 since chuni simi haneda wolen khlai tongmani omo tini durgota angna nangkha Japano kotorma khe belai khe wana masingsa omo tabu hayongni joto koktoma channel no koktoma pirjak tongo tamni himbali belai khe wana masingsa mo Japano miao se bangla 5 paimani kotorma khe amse tini haike tewasa plan kotorma Japanni hayungo kwbangma haktorni news channel longno kok salai tonglaikha Japanni bage hingke tini ni bage asono koktoma norok nai tongdi Rwng Tv Tiprasa hambai